Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Reng opinyon na ring bisita king tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sa anong sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman. Pampanga, Pampanga, asa Kanyaman, Ketiken, Pampanga. Eko po magpasuelo kanya, at intamong pangitalamitan king amanong sisuan. Hayap ang tuk, kaya kayong ampo. Matala ko yung pagalining aldo, uling at tuning ka na, ang abe. Manaya yun. Kalabat naman, hindi naman titimid ka niyan. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng Kanyaman, ni papasyal, Pampanga. Tang lutudang tatatak, king palasa. Ring tilapia at buro, king kandaba. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit. Diyos ko rugo, eko apamali. Kandaba. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King. Ayan po, mayap, tuke kayo kabalen, nakatampong kakuswelo na yung makanyan, at intampong pamitalamitam, king amanong sisuhan, king kaorasan na itiye, kung pumapagal, uling at tuning ka na akong partner, o inisisinyal ya. Kalambat? Pati Debor, tutok pa na ako, nadig palalawin. Ito ka mo rin pag-obra. Nadig palalawin, makanyang kayo, agad titimid. Take two, yapunan din, idyan na luging kayang pamitalamitam kaya kayo, kaya mamugun sa prantaman. May nga na kayo. Na, eko pa may nga. Na ang gagawa nyo. Amising masating lalaki ngayon eh. Pananay lang yung mga malagukin eh. Kaya pong programa tamo ngayon eh, siyempre, live tamo po. King CLTV 36 free-to-air channel 36. Kaya pong kikatamo pong official Facebook account, CLTV 36 official, ang pong kikatamong YouTube channel, CLTV 36 official, ya mo naman po. Nano pa tayo, biyami kaya kayo yung balitang mga palyari,
keti po labwad Kapampangan, amis dakungan po. Okay. Naano pa tang gawan ni Jody Burr. Nune ing gambulan at pakamalan tayong amanong si Suan kikakatang pamitalamitam. Ngening Ajes daning Oktubre Aldo ning Martis. Jody Burr, kumusta ing kekang pamagbakasyon eng grande kem Boracay? Ay, minta ako sagli at ang kagulutan ng balemi. Meglinis kumbaga. Burakan na yung yata ito. Wow, Burakan. Siyempre, uling sinelebrate niya po yung birthday na po ng anak ko. Kita pong Burakan, kita pong gulot na po ng balemi. Karayang pong ng Talapan Albeta, malyari ko pong mag-shoutout, mag-komento. Ilagay lamang po rin kitang kikatang Facebook Live, basan tala po hanggang mayaring kikatang programa pota. And siyempre nga rin Aldo ngayon nino rin kikatamong bida, Jenna Lu. Oren na, pakit tala po letra ato. Bakan taakit da nung makanan, ula kasantingat ka pangapogi, din kaya katamong mag-birthday. O yan. O yan, nino may birthday Speaking yan. of pogi, ayan, happy birthday to Carlo Pangilinan. Sir Carlo, na anong tawo mo? Happy birthday kaya ka. Sana apakabsi mo ang din bisita mo. Usa ka no? O ita, happy birthday Ma'am Gemma. Palabasan, Franzuela. Ma'am Gemma, oh. Talagang lulto matwa. She's looking very young. And it's her birthday today. Wishing you good health and more blessings, Ma'am Gemma. Happy birthday. O yan, ni Tita Bora. Salak, Tita Kayan from Kupang Arayat, Pampanga. Mag-birthday ya po. Ngayon Ador, yan, malapit yan. Malyari kong manyad pansit. Ampong Shanghai po at ang kauli ko, Jody Burr. Alayo pota itita. Tsuyo kasikig Bora kay. Tita Bora. Happy birthday po kaya kayo. Birthday ng Isaiah Miguel Vidal. Happy birthday Isaiah. Sana makikang dagol kang ating takot kang Diyos. And talagang tutuki ka ring kikang pengari. Ang pupang dagol kang biyasat matenakan. And sana pagandadang dakal ng pengari mo sa high spaghetti ng ating sobra. Padala mo ang Jenna, Padala mo kang Jenna, Baka naman, O yan, happy birthday to Miss Lisette Garcia Villanueva. Ano, kalagunang kalagukin kayang letrato. Lakwas na ngayon mag-birthday. Kalago. Lalo na nung atin niyang tawo. Ma'am Lisette. Tawo o tao? Happy birthday. Ay, tawo na mo, tawo. Siyempre, yung tao, pakapilian dapat yan, Ma'am Lisette. Okay. O, ita. Sana. Karay may birthday, sana ay ganang wish nyo yan ni Matuki. Pero, pota-pot din kayo nga share king kaya katamang question of the week. Naniwarin kaya question of the week nga ni, kaya kayo napon ni, uling alako. O yan, ika nang mamasa uling alak. Nano mo yung apag maragul ning kaya kayong balen o syudad. In English, what is the meaning of this? Alilili. Muna na po sabihin, siyempre, itang sabi yung talagang mamye pugen, galal, kaya kayong lugar, talagang balo kaya kayong lugar, pauli na ng bageng, ay ni. Wow, sabi ko pina Jody Barne, emu pamangan, emu restaurant, place, nung ating lamo namang tao nga sabi, maragul na ni Karelang balik. Wow, balyari kasing pamanugali da naman. Yes, correct. Kaya kayong lugar ken. Pero makanyan man po nung ating kayong comments ken kaya katamong question of the week, padalayo po rin basan tala po pota bayo man mayaring kaya katamong programa. Pero oy ni na po rin balitang balen, balita kaya nila Bud Kapampangan. King mo munang pamikatagon mi ka pamisan metong collaboration na pilitan da ring adwang industriya keti Pampanga ing pasu ampong dukit detang bisita ming Jenna Lureni anyang milabasan i ma'am presyo siya tayta po pay
Sir Willie. Ito po'y kapaminatanan ng Kulyot at Dugit, metong karing aktibidad ng Sinukan Festival 2023. Pag nasana kanuniti, pasig na kaning kultura at tradisyon, kawang mitatas na naman yung komersyo, dareng may sabing industriya, o ini po yung report. May gumpisa na iloko sa pamagpasik ng kinggelingan at talentura ring iskultur ng Guagua at magpasu ng Santo Tomas. Pauli na itining kolaborasyon na Kulyot at Dukit, apeni muna ni Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI at mialiwang aguman, ang timong metong kareng aktibidad king Sinukan Festival 2023. Sa advocacy, in kakatamong Foundation for Lingap Kapampangan, ayisip na in masanting piabe ing talento da rin tao Guagua, ang poing gelingan da naman den tao Santo Tomas. As we all know, den tao Guagua, magaling lang mandukit, den naman tao Santo Tomas, biyasa lang magpasu, gawang pasu, makanyan. Pero kailangan mag-level up tamo keng kikatamong kagiwan. Inya aisip tamo, what if den mandukit, ituro dala rin kikatang magpapasong mabiyasang mandukit at din naman kikatang magpapaso aturo dala rin kikatang. May daw niyang palitang ideya pila tanding visual arts ng Adong Balen inyang October 6 at 7. Ang merapat king Pampanga Pottery Bondocville, Balot Street, Santo Tomas. Masanting yakan ng oportunidad ini, bangka ni dalakwas pang mag-improve ang skill na ng artists. Maging kaya, maging diverse siya actually. Yung niyaya mo kendotong, kumbaga maagawa kami rin paso, makanyan. Kaya ba't maging yung artwork din, mo itang pang commercial lakay. So masanting yung opportunity in workshop ayun. Aparte kang ambag nanitiking kultura, tradisyon at kalalangan, mayapyarin kano yung inisyatibong iti para kang komersyo. Vision ni Kenny, malawak ya. Actually, beginning ya pa mo ini, beginning stage ya pa mo, baga baby ya pa. Ing project kay ni, ing layunin na makapagkamap tamong bayong produkto na pwedeng i-offer ka rin kakatamong consumers at kakatamong market. Ing kakatamong goal is to produce two types of products. Itang metong, itang arts talaga, artwork ya. Tang metong naman ing kakatamong kay is for mass production, pang local market. Kaya wala itang design. And then nung masating ang design, i-kaide. I-duplicate commercial use, commercial kain. I-duplicate i-moldire, panganta, dakal na rin copies. Agpangkang Irwin Nukum ametong kareng Board of Trustees ng FLKI, nasara kanong may collaboration mo naman kareng aliwa pang industriya ketilabot Kapampangan, king tutuki pang panahon. Hoping in the future, pati rin aliwa tamong gelingan ang popang skills da rin yung kikatamong kabalen, abe tamo, who knows, Teng daratang nga panahon, mas lumalam pa at mas sumanting pa ing kalalangan da rin yung kikatamong kabalen. Inya ini masanting ang oportunidad, pati kareng kayanakan, baka tayo misundo ining kikatamong craftsmanship ay ni, special skills da, dahil kikatang mandukit ang porening magpapasuket ni Santo Tomas. Anya duwan da naman ni suporta darang local government units at aliwa pang ahensya ng gobyerno, bang kanita magbalabalaw siya kanu, impegong bisandang collaboration of industries. Sana pasawag kami po karing LGU, meaning Guagua at saka ng Santo Tomas na supportan din ang treng aliwang government agency. Aliwa ay po ni para kay kami, para kay katamong Balen, Guagua, Santo Tomas, ang po kay katamong lalawigan Pampanga. Yes, anyaran ko po yung suporta na ning alimu government, pati ring private sectors, ring estudyante. Sabi ko pinkaratang minuna pa, alimi kailangan itang lagi namong financial din. Although kailangan niyang financial, kareng kakatamong kailangan, kareng kakatamong mamalin, kailangan tayo rin itang suportang moral, ampong emosyonal, kareng kakatamong gagawa. Samantala, malyari lang akit din produkto ng mesabing 2-day workshop, ustong mibus nila isantungan ng Kulturang Kapampangan Museum. Malugod tala pong kukumbiran, deng kalupat, deng ganaganang Kapampangan, pati rin bisita tamo kaya ti Pampanga, potang mibus niya po, ining kaya katamong santungan ng Kulturang Kapampangan, kening lele na po ng Kapitolyo, ing maging museo na po, ning kaya katamong Kapampangan,
Rene pong maging output dahini, detampe ka masanting tampe, ka malago, miyabela po ka rin katamong exhibits ka rin, at banta maging showcase na ining galingan at talento na ning Kapampangan. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Masanting yung balita ni Karen Kiatang may marene, Jenna. Anyang, rin niyang agestala, alay pa. Alay po, mabait de pa mo. And talagang masanting paintungunan nini, lalo na anyang minuna, preservation, aliya pala, pagumpisan de, and balak dang lalo pang minuno, yung galingan da rin Kapampangan, karasking craftsmanship and artisanship. Kaya nga liwa pong balita, mas masayang holiday season ng malyari yung pong I-enjoy king Laos Group Complex. Tanong na po wari rin malyari yung akit Keti at makanano kasaya Keti. Alben nyo ini. Lakos yung mesala at mesaya yung metong karempeka paborito ng pasyalan darang kaya katamong kabalen, in Laos Group Complex. Pislag dano kasi rami yalawang dekorasyon na senyalis na nimparatang holiday season. Nungan yung 2021, may kitema lang Faith, Hope, Love deng holiday decorations ken Laos Boulevard at recycled materials naman yung 2022. This year, championing holidays in Karelang Buring Pawaga. This year, it's to honor naman our athletes. So we chose the Olympic colors of blue, green, black, yellow, and red. So it's actually to honor our Olympians. Because alam naman natin, during the pandemic, ang dami nilang mga inuwing mga medalya sa Pilipinas, and they continue to bring home medals for us. So I think we have to also be honored. So yung aming team ngayong taon is just to honor them. It's more the colors and at the top of having to recognize them as our athletes, no? As our modern day heroes. Agpangpakan Laos Group of Companies Chairman and CEO Lisette Laos Velasco, papakit da naman nakalupad darang atleta, go for the gold yan naman in Laos Group. And that's also a way of para motivating everyone. And let's get out of the pandemic. Let's start to move forward and go for gold. Diba? Kung kaya, basta let's do whatever we can para mapaganda ang taon na 2023. Kasabi na naman ng ceremonial lighting darang dekorasyon king Laos Group Complex in pamamiyadang Saop Karanganak King Children's Joy Foundation. Mika special tour la naman kareng sakin at may kapanalbelang LED light dance deng anak anya naman asno kasaya. Kasi alam naman natin ang Pasko para sa mga bata, di ba? So, kahit pa paano, ngayong taon, inimbita uli namin sila, a different group. Hopefully, makapag-celebrate sila with us. Di sila ganun kadami, but at least kahit pa paano, maramdaman na nila, ay, Pasko na naman, di ba? Kasi alam naman natin for the past 2-3 years, it's been difficult for the children. Nasa bahay lang sila, pandemya. So hopefully, mararamdaman nila na pwede na uli silang lumabas at mag-enjoy kasama ng mga ibang tao. Samantala may yalawang events naman kanoy dapat ang tabayanan ken Laos Group Complex nganing paratang na yung holiday season. Kaya bekening motorbike meetup kin bike hub kada katlong Sabado na nimbulan ating drive-in movies every 4th Saturday of the month. Siyempre, yarin ka na mawala yung acoustic nights balang Biyernes ampong Sabado. Kaya bay JM De Jesus, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Oren po rin kikatawang balita, pero masanting yawa da kining Laos Group. Talagang ramdam mo na. Ing kapaskuan, karing
sinindidang dekorasyon Yes. king Laos Group Wow, Complex. balo ko rin mapilan tamo kaya be kapag obra tamo Jody Bar, magplano na lang munta unin buriday tang ating acoustic. Bakanta kanu Ay, kapag wa. kantantay Jennifer Salenga. Ay, wa naman. Makipag-jamming tamo. Oo, and talaga namang nung maranap kayo, nung bisa kayong mag-picture-picture, ne? O di akit siya noreng miyaliwang Christmas decorations, Christmas lights kening Laos Group Complex. Kay bat, sumeranop kayo, ating pancake house, Yes. asing CBTL Coffee Bean and Tea Leaf, ating densos, amalyari yung pipanganan keng Laos Group Complex. Diyan na, nagkaon tamo kayong pamagbalik tamo? King kaya katamong pa magbalik oy ni pisabyan tani. Ating pong masanting event amarapat po kanyan king Balening San Luis. Nung no ka rin po ne, mi bait ya, king bayaning Kapampangan ay Luis Tarok. Sa wakas, Jody Burr, may ka monumento ne, ing bayaning Wapin. Kapampangan. Sa wakas, after a very, 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 very long time. Yan, dakala salamat kay nga taong meni muna. Bakanta, mapalyari ini at yapu inga kaya beta mo king pa magbalik na ning Nanupata! Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. kung saan pinangangalagaan mo na ang kalikasan. Dear Mayor, Mag-e-enjoy ka pa. Humanda na sa pagsakay dahil dito, Kayabe Biyahe Ka. 9 ng umaga dito lamang sa CLTV 36. Mapapanood din ang Kayabe Biyahe anumang oras, kahit saan, sa inyong mga gadgets through CLTV 36 app o magpunta sa CLTV 36 Facebook page at CLTV 36 website. CLTV 36, atin to. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal Pampanga. Tang lutudang tatatak, king palasa. Ring tilapia at buro, king kandaba. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal Pampanga. Tang lutudang tatatak, king palasa. Ring tilapia at buro, king kandaba. Pampanga, Pampanga. Magbalik po yung kayong programang Nanupata. Ako po medyo masanting niya po igdaking pisabyan tamo. Kaya pong keding programa uling maulagaya po ini kikakata mo pong
kasalisayan kiti po ken labad Kapampangan. Ninawaring bisita tamong yan ni Jenna? Jody Bar nga kayabe tamo metong nga po kare nga sabi tamo nga tao po nga magmasabal ne kaya katamo po nga bayaning Kapampangan ay Luis Taruk uli nga balam abita sana na kailangan na mika monumento lakwas na puretang kayabe dang kayong hook balahap at bang kanita po palawakan tayong kwentuhan at balo tala para detalye kayabe tayo po itatang Abel Manliklik ya pong mag-sponsor kayong monumentong ay ni o yan sir maya pa oras po kaya kayo Maya pa gatba na pong kaya ka Jenna po Jody ang pong karenggang makaramdam kening CLTV 36 Okay. Diyan tayo pami katagod nga ni Sir Abel, Tatang Abel. Medyo magdaramdaman kay Tatang Abel, bala mo, ingkong ko kasi Abel niya lagyo eh. Kaya bala mo feeling ko, tsuya kaya niya po akong Abel. Sir Abel, dyan ko pong oras ninin ay shoutout, igrit, soring ganang buri yung igrit kasi malagad kayo mong matibi. At makanyan ka, kuya, ayal benda ka ganda. Mo kuman sinautaw, sana po wala kayo nga kalingwan. Go ahead po, Sir Abel, kayong pasautaw. Okay. Atin palang makanyang Kenny. yan po Igrit kay Mako, Manal Bea. Malo mo yung Mako, 92 years old na eh. Wow. Nakako, panalbenda ka, yan. Sabihan mo, ito. sabi niya po lagyo Tatang Abel Elena Clarin Manliklik. Yan. San Nicolas, San Luis, Pampanga. Ang Poreng Farm Boys, King Santa Monica, na kaya be kong menisip kening monumento ng Luis Tarok. Moreta. Opo, atin tamo pong karen pong pamilya Tarok, kaya pagkabalwang po, atin pong Manal Bea tanga ini, kang gawarasan na ini. Tina Tarok at yung ni California, apo na pong Luis Tarok. Wow. Manal Bea po, kaya katamo, happy viewing po Ma'am Tina, I hope mag-enjoy kayo po kayong kwentuhan mi. At nung bisa kayo pong magkabe kwentuhan, pwede malyari tayo nga kaya Ma'am Tina. Mag-comment kayo po kay ni Ma'am, bakanta po, baluming kapanamdaman niyo, opo ta po, ati kayong buring kutang, kang Tatang Abel ne Ma'am Tina. Okay. Sir Abel, siyempre, din kaya katamong Talapanalbe, medyo curious sa kanyan. Taga-nukar niya po'y Tatang Abel? Nukar niya po may bait? May bait ko po king king San Luis, Pampanga, ketang Santa Cruz. Pero ngayon, makatukunan ko, itang ating kong farm, Santa Monica, yung roots may talaga San Nicolas siya, San Luis, Pampanga. Luis Tarok, may bait siya naman king Santa Monica. Okay. Barangay pala. Karnyang birthplace niya. Malapit siya kaya kaming taga San Luis, Luis Tarok. Okay. Malyari kung ikot ang Tatang Abel, nung okay mo po kaya kayo, pila na kayo pong banwa at during the time na very active at mabiyay pa yung Luis Tarok, atin na kayo pong bala mo idea or kaisipan. Kaisipan, karetang gagawa na kanita. Yung may bait ko 1956, siya rin ang gera, makakulong niya kanita. Kulong yata 1954 hanggang 1968. Pero kukwento rin Mako, rin nga po niyang panahon na pinangukbo at saka Luis Tarok. Kasi ita kasing imana nga po ko, Tarok yan naman. Kamag-anak ni Doreng Tarok, King San Luis. Takala Tarok King San Luis eh. At niyang magal ko, kaya ti ko may guys ko Assumption eh. Niyang nga balo rin kaklase kong taga San Luis ko. Huk ara, Luis Tarok ara. Tsaka magkantalang itang lupang hinirang at niya ngayon ba, daramdaman niya itang sa dagat at bundok, maraming huk kasama si Tarok. Kundam nyo na ita. Hindi kaya damit Oo, alam mo na. Kariran tao siguro San Luis po. Ali, rin magkanta rin tao San Fernando, taga San Luis ko. Kakanta rin ako niya, tatatak niya kay. Bakit kaya? Tambala mo lino po kayong kaisipan nyo. Hut kakantade kanako ini. Masyado yung sikat Luis Tarok. Yan daragol ko. Balo ko na Luis Tarok. Hanggang niya may garal ko King Manila. Gusto nga balo rin kaklase kong taga Pampanga. Sabihan na agad. Tarok. Matapang lang rin tao. Do you take it, Sir Abel, Tatang Abel, in a negative way? Kasi po tang makanyan, bubuisitan daw kung makanyan. Baka nano yung titikit. Pag maragol ko niya, yung panahon na ita, rin tao San Luis, migaklas la at tinukila kang Luis Tarok. Balo mo, niyang gera,
len tayo kayong populasyon na ni San Luis kanita. Ating survey kasi ng 1939, in population na ning San Luis, kaya 11 million. 11 million. No, 11,000. 11,000. Kay bat may ka-survey ulit, census, 1948, 9,500 na lamo. Ba, Nor Lamiras din. Nung Lamiras, nung may nga mate, may kola San Luis. Pero yung population na ning Pampanga, may increase siyang 8%. From 313 to 340, may increase siya. Nanuburi na sa Venitas Yung population na ning Pilipinas, from 19 million, from 16 million to 19 million, may increase siyang 3 million or 26%. Imburi na sabyan, dakala sakripisyo rin tao San Luis. Dakalang may nga matean niyang gera. Uling balang katlong bale, ating hukbo, kareng San Luis. Okay. Pota po rin kaya katamang talapanalbe. Nano nga manwanang tatangabel ahukbo. Nano la po waritang hukbalahap Okay, ne. Kasi pota ababasa dala keng libro. Yes. But sabi napin nandin tatangabel. Huk hara. Pota isi alwa po itang huk makanyan. After inuhok. Kaya niya habit makanta, alwa po itang huk makanyan. Nano la po rin ang aman ng hukwari Okay, kanita. para ka rin ka kung nga nakamanal bengyan ni nairaintin dyan Yang di natang laki tireng hapon, di natang lareng hapon, migtatag lari Luis Tarok, hukbon bayan laban sa hapon, niya Hukbo ng bayan laban sa hapon. Dening rugong Hortelano, uling kaluguran dayong Balenda, tikyan day Luis Tarok, alalang balo kay ren, ringaliway laman may garal. Pero kendamdaman da, kaluguran dayong Balenda, tinukoy lakang Luis Tarok, Miguel Sala, tinalan lang kampilan, baril, lebanan doreng hukbo. Okay. Ureta rin parang alantamo, kaya ning monumento, pagawami. Okay. Wala mo, kasi Tatangabel, na yan, kilala tayo Luis Tarok. Balo tayong hukbalahap. Pero we do not know who are this hukbalahap. Tala balong palagyuwanan. Kumbaga, unnamed heroes. Kuning apat kabaluan mi, ketang monumentong pagawayo, you have 400 names. Yes. Okay. Ketang research mi keng PVAW, itang Philippine Veterans tayo. Ampok, mengutang kaya karin red. Retang ikit min lagyo, mamabot lang 400. 400. Imburi napin sa Bianita, reng balekeng San Luis kanita, mga 1,300 lang mo. Balang katlong bale, atin yung memale na it's either inganak na ukbuya o asawa na ukbuya. Okay. Actually, itang auntie ko, yung auntie Seding ko, 15 years old siya kanita. May ukbuya naman. Nanong, akasabi ke, nanong gagawin mo niyang ukbuya? Manatad kong kaya na, manatad kong balita na po. Tang ating ukbo ka rin, mamulay, kumunta ko itong metong bale, kay ba't atin na namang mamulay kayong next sa bale. Tsaka po tang kay, pamipi ko la na. Apong Luis, sana, dadal niya kayo ni pamipi Milana. Makanya ning kay. Opo. Jody Bar, natatang Abel, ating may comment ke, ini po kabalen tayo pong kay ni yang painter, artist tiya po ni Ana. Atin ko pong gewang metong painting na tungkol ya po kayong hukbalahap, Harvey San Miguel. Ages ane mo naman kayo ng programa tamo. Hello Harvey, dakala salamat kay lagi laganas pong pamanalbe. O ita po siguro po, anak ya mo po ini tatang. Opo, Harvey San Miguel, ginawaya po kanong painting about kareng hukbalahap. Nunumburi ning idonate ne or kay makmasanting ita. RV munta ka keng Sabado 9 o'clock ka rin na dala may itang painting mo. Uita pala. Tayo ka rin, dakala muntang kamag-anak ng Apong Luis, retang apuna po reng pangunakana, muntala ka rin, mga rentar, mga more than 20 lapong taro ka munta ka rin kay Mialiwan lugar. O ita kapatid Harvey din da may Tatang Abel, he is inviting you na munta ketang unveiling. Siguro i-text kay i-chat kay karetang details if you are interested to show itang painting mong about Hukbalahap karetang Tarok family and syempre po reng tao San Luis na very much appreciated da itang effort akalupa ng makanikikilalanan dala retang Hukbalahap talaga. Tatang Abel, o ini, pang Miss Universe question. Otmap na mo po aisipan nyo na manalakad kong monumento, baluta naman po atino pong miyayaliwang lugar ang may respeto kay katamang bayani. Okay.
Makay ko po masyado kareng bayani tamo eh. Ako po, akwento ko na kayo. At di natang yung panahon kayong kakong biyan na I was willing to die for my country. Okay. Malo mo na yung martial law. Active ko kanita kayong eskwela. So, aisip ko, dening minuna ka akong taga San Luis, makanyan mo naman yung linog parela. Nakapanamdaman. Lalo na retang ating pamilya, lakwan mo yung pamilya mo, mamundok ka, labanan mo rin nga po, yung balo na makapagbalik ka. Actually, yung pakisabyan mila retang mabye apon, mahukbalahap na eh. Ating pang apulong mabye ka rin, kasabi ko retang aliwa. Atin lang sinabing lagyo, metay kaya na kenyang ilugi na to. Alalo man ketang listahan eh. Ngeni mila pa dimdam niya gawa kayong pasibayong listahan, yabe mila retang kukwenturang menga mate. Kaya ka lang kareng makalista, deta mong mebya kay ba't ning gera, retang menga mate lang makalista. So, niya pagawa ko ping kay, uling unang-una, buri ko pamarisan doreng kaya nakan ngeni, kareng kaya katamong bayani. At saka pangadwa, makatukunan ko kahit ang baryo ng Luis Tarok. At potang mag-jogging ko na nga, every Saturday kasi mumuli ko San Luis. Opo. Makatukunan na ako Quezon City. So, detang papalto tamo nan din, detang mga tuwa, deta po, pamilyado ring hukbalaha preta, o reta mismo. Lapin mismo reto. Reta pong mabyepa. Wow, muntala retang. Yan. Wow, po, Ned, muntala yapo. ring, apulo la rin, reng pito, mig-confirm lang munta. Wow, rin, kaya la rin. Ingedad da 94 from 94 to 99 years old. Wow. Anak la pa kanita, mga from 13 to 16. Yes. At ikita mo, Jody Berne, babae, lalaki, ne? Wow. Ano, keng kanawuna ita, basta't, kumbaga, basta kiniwal, mebye, itang kaya kang pusong makabalen, Jody Berne. Ala nang kaya, nung babae ka, lalaki ka, talagang, kumbaga, tikdo ka para keng balen. And kaya mo siguro is just the right thing to do. Nami ka monumento yay Luis Tarok kasi rogo, ing ababalo damong tarok din nga luwang tao, jo tarok mo na ng DCR8 niya. Wala yang ngayon radyo. Atin pa pong meto nga masi katatarok, Luis Tarok po, may kilaban po panahon na ning gera. Pero kayong pamibalik na po ning kiyakatamang programa, pakibalwan tamo po kang tatangabel. Nung nino, ing ginawa kitang monumento, nang po pang nanuwaring gawan ng programa, kayong daratang nga Sabado, kayong pamamia puge kang Luis Tarok, yan po yung pisabyan mi, kayong pamibalik na po ning Nanupata! Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng Kasuelo kay San Fernando. Luis Tarok, ing mapanwaluda ring manukang ortelano at obrero. Bibay tiyaking San Luis Pampanga, Pampanga at ng kanyaman king Pampanga, bis ng Luis Tarok, ing mapanwaluda ring manukang ortelano at obrero. Bibay tiyaking San Luis Pampanga. Inampang nenging kayang biye, pang sumaw at sumuyo kareng kalulu at duhagi. King kaduang gerang mundial, supremo yang menimu na king revolusyonaryong hukbalahap, ing hukbong bayan laban king Hapon. Kapamila taning liderato na, reng mga rakala baryo-baryo ning Tarlacan po Pampanga, lubos lang ni kapos king gobyernong Hapones, bayo lang patindang ding Amerikano pa si bayo. Ay ba't na ning gera, di nagalya at menyang buya bilang kongresista na ring Talapagobra. Kitong galiya bang milaluya ing agraryong reforma at tinubligsane ing pamangamkam na ring Amerikano king katamong gabun.
Yang uyabie edad siya mapulot pletong. Banuang 2017, tega na ding munying bayani ning Pilipinas. Bayaning Kapampangan, ing talapanwalu dareng malukang kabalit. Pampanga, ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Magbalik po yung kayong programang Nano Pata. Masanting niya po yung pisabyan at talagang may paintagon pa, ne? Itang kaya katamo pong komersyal nandin, makaparikilya pa po kang Luis Tarok. Atin pong may comment kaya katamo po, Sir Erwin Clarin, sinabi na, Muntaka Harvey, Harvey San Miguel, pagsadyan din pamanyatang mo kaya Sabado. Uling kitang gawa mong paintingin, masanting mo namanin, bakit ang balo do rin taong gugusan, ne? Akikimot, bakit ang makilala la rin hukbalahap, ang po pari Luis Tarok, ang talaga namang mig-sakripisyo, para king kikatamong balen. O nandin natin tamong hanging question kang Tatang Abel, ne? Tang, nino po ang ginawa ketang kikatamong monumento and makananuya po yung proseso na nini kasi ay matsura yan, ay makadapat makanyan, makanano de po gewa. Nino po and makanano de gewa itang monumento. Okay. Yang aisip miya yan, kaya be ko rin farm boys ting ausang pota kasing mumuli ko ka rin every Saturday ilang may pagkwento rin taga ka rin. Naliwa ka. Tang may umpukan kayo ne. Wow, balo mo pala ito. Balo. So, ay isip mi nung ninong gawa. Ita kasing, kaya tayo kasing Memorial Park mi yan king Santa Monica. Itang aliwang ating kung mahilig ko kasi kayong arte. Retang ginawa ka, retang kaya ka rin. Kay Kublay, Artisiate, King Mindanao. Okay. Scarjo. Oneng, buri ko kasi Kapampangan. Correct. Kapampangan, Siyempre. So, yung gawa ko, inaus kay kaluguran kay Willie. Bakit kilala yung Willie Layo? Yes. Guess me po, ang may labas. Willie, ako, gagawa kang kaya ako, bato ako. Ano ita ko, yan. Makanya ning plano ko ako. Itang anak ko, gusto-gustuhan, may garal yung Barcelona sculpture, Okay. Barcelona School of Arts, karan niya kano may garal. Kaipin, Joseph Totek. Ay, Totek. Totek tayag, kilala. Layog. Totek Layog. Totek Layog, wa. So, mikit kening anak na, may sabi kami, min tayo San Luis, in-explain kaya kayong naning plano ko. Totek, buriyan na yung mas akilala yung Luis Tarok. Ating kung libro na niya na ako, itang Born of the People ako. Peparam kaya kahit binasan Kaya ba't mikit kem pasibayo, pepakit no reta nung naning forma, nung naning kaya na. At in-explain na at makanya, kasi bapa na makanya yan, o talayang barili Luis Tarok ako. Kasi basa ako, bala mo meka pati tao, Nya, migdalang barila na. Nya itang kay ko, itang lupa na bala mo intellectual yat makanyan. Pero, atin yung kasiping ka rin, hukbalapya, iyang ating baril. Bala mo, lulto. Wow, yung mamuntukan, ne. Yes, correct. Itang ating baril, itang anak na naman, kaya may kayong farm boys, iyan do'y sumang. Itatakuha na yung kayabe na palaging Luis Taruana. Nya, kinuha kayong litrato ng tata na,
O na nga ng... Kasi Luis Tarok, madali na nga kaing totek. Ne, mag-search ka mo, nakaralulupan eh. O na yung tata ng Andoy, alayan ka. Okay. O na yung pepadala kay kang totek, malabo itang picture. Ano nitang kapatid ko, June. Yan doy na mo kalupa na itata na ano. Ito, yan doy yung picture na yun. Kami ka rin. At least nila. Kaya ba't itang metong babae, anak akong totek, dapat ating babae yan. Uling tinukilan mo rin babae. Tutupo ita. Pero matuhayang babae yan. O sige ako, ating kung auntie ako, auntie kung seding ako, nag-hook balapit, runner ya, yung 15 years old yan. Ngayon 97 years old na. Mabiyaya pa po Mabiyaya niya. pa. Nya itang picture na, pepadala kay kan totek. Waren ngayon rin. Nya waren ang kinay. Nya rin at lumaren. Yan, kasanting na pala. Miniature yan. Pero, in katas na, from 5.5 feet up to 6 feet. Bala each structure po niya. Makanya lakaragul din. So kaila po niya, lula kanya rin akit At lula, Pekamatas, si Luis Tarok, karela, gawaring 6. Kaya ba't itang pedestal na, nung nokan lang makakabit, 7 feet kita. Sample yan mo po yan, Opo, aliwa pa po yan. Aliwa pa po yan. Ay, nuko, mas maragul na po. Sample yan mo po yan, pero baliw po nandun, na pisabyanin kay. Ating kumungay, isipan niya palang kapanahunan da kanta, tinong runner. Detang runner ating masanting agagawan, Kasi nga aliwang runner ngayon eh. Ilan darak rin yung runner. Pero kanita darak pandala naman on except masanting lakasi gagawan kanta para king freedom daring Manda katawang ka bansa. karela retang manyakop. Okay, so iser totek layug ay nuko, world class siya pala. Yung katamong ginawa kanini. And siyempre, atin mo rin pong part camp pong munisipyo. Nino po retang ginusal mo naman. Bakit ang... Mayor, siyempre, kinuwento ko kang mayor. Apoy, kay pala, Councilor Erwin Clarin. Ita pong nandin. Tapong mig... Yung ginawa kitang nung no ka rin do ka bitreng kay, retang bulto. Itang pedestal na. Actually, ngayon, langadwan to, katilo ka rin, kakabit dano retang kay. Retang monumento, retang atlo. Kakabida nung ngayon ka rin. Something na yan. Babala mo. Tayo pa. Yan. Kakabida nung retang babo. Ay talaga pong pagsadyan yun po kanya. Ning nga October 14. Sir Kai, Tatang Abela po. Anya pong kukonceptualize ining kaya bera po retang farm boys makanya kanino ye po minunang linapit ini. For example, syempre po as a private individual. Wow, syempre. naman po pwedeng, manalakad ko, buri ko mo. Yes, at kanino. Kwento kaya kang malo, kang misis ko, kwento kaya ka rin kapatad ko, kaya karetang farm boys kasi retang apat ka rin kapatad ko. Kwento kaya karela, bisa akong magkain ng Luis Tarok ako ba. Ang poreng menga mateng kaya ako, reng menga mate hukbalahap. Menga paboren la, menga kalingwan lalagyo. Buri ko, kabit talalagyo ka rin ako. Sige yan, nung naning ka, di sopan na ka. May contribute naman. May contribute la rin farm boys, rin kay. At saka itotek, pero sabiyak itang kayang normal fee, bewasan Uling, buri na yung project Buri na yung project. Bewasan talaga niya. Dakala salamat kang totek. Makanyang Opo. No ka rin niya pong specifically, nano ya pong area, ining pitalakaran niyo kaya ngayon. Kenyang kayang Garden of Peace Memorial Park. Itang harap na nitang chapel, o yaning Modern Memorial Park San Luis bala mo itang Loyola o Manila Memorial Park. Kaya tayong harap na ning chapel, atin yung garden ka rin ng mga 200 square meters, ketang libutad, ka rin niya makakabit yan. Kanino tayo po pagpaalam, karin tayo itang monumento? Okay. Kami kasing magbandi ketang Okay. garden. Okay. Okay mo, yakong pangane. Makapagreklamo rin ka. Private kayo. Buri kita. Wow. Buri ko. At saka pero open. Kasi ita po niya kasanting itang Masantingin kapag kayo. nasandaring ng Sir Abel. And para naman rugo ka rin taga San Luis siya karetang kikatayang Kapampangan. Actually, no,
nung may balo niya ini kareng sigurong halimbawa king Kapitolyo ne. And palagay ko di nandeng maya pa oras ining proyekto ngayon. Oo po. Tsaka isipan mo na mo, Jody Bar, potang lalabas ka ka rin, may Luis Tarok. Ninuwari ni Wow, taway mo. Mika kay. Interested kaya tanong story. Mika sign yan to Luis Tarok Hukbalahap Monument. Atin yung sign. Kasi along the highway yan eh. Papuntang Baliwagitang highway ito. Akit din ang karin. Ingaos ka rin, conversation piece. Ne? Siyempre, akit din, kaya ini? Oo, siyempre, ding mga tukantay, ito nga, ding mga tuwa mo kanita niyang panahon na ito. Sir Abel, nano po ing marapat kin Sabado. Okay. Makanano pong oras magumpisa, makanano la po rin pamito-kito kaya kayong programa. Keng Sabado po, mag-starting programa alas 9. Atin tapong mga salita, speeches muna, i-Robbie Tantingko. Kaya tamong, Pasalamat tamo po kay Pampanga, tintamong Robbie Tantingko. Ahay, dakal ko babalo kaya kay Pampanga. Magsalita po i-Robbie para keng kay sabyan na itang significance na ning event. Kay bat, itotek, yung kaya katamong artist, magsalita kwento na, no makanano na yung gewa, na yung inspiration na. Kay ba't ating pungaduang poeta, Mamuay Siala. Ini po, pepadala no ng opisina ng Robbie, ampoy Myra. Tatang Search, ampoy Tatang Frank. Kilala yung pala, magkaila ka rin, Mamuay Siala. Kay ba't yung special guest po ka rin, Senator Risa Ontiveros. Balo yung, pot sabihan nyo, ti Senator Risa. Kasi, Senator Risa, malapit siya kareng nationalist eh. Wow. Malapit siya kareng magsasaka. Kareng may kipaglaban party. Makanya miyang inimbita. Datang niya yung special guest ka rin. Yes, para local officials tamo. I-mayor, i-congresswoman, York, pala. Puntala Kasanting na pala. Ang poreng aliwang, nabanggit ko na retang Hukbalahap Mabyepa. Magkwento la po siguro ne. Kailangan. Retang adwa, magkwento la. Diyan dong referee kanyang data. Kasi pota, babalo mo ko na. Siyempre, kasi kayo very excited lang i-share itang karilang experiences kanita. Kintuto na balam ko lang yung metong oras po magkwento yung metong. Kasi totoo naman dakalmi nga palyari kimbiyada kanita. Opo. At saka, tano pong ating bisa makiyaglo-aglo King San Luis. Ay, magsilbi la pumunta. Open niya po ini kayong publiko, nung nino pong bisang munta. Atin pong miganda kaya pong pamangan ka rin, para ka rin bisita. So, ela po dumano preng munta ka rin. At saka makisilip-silip na, open area. Open area. And siyempre, kaya binanita, itang kumabi pa si Bayo kasi itang kaisipan da rin may malan na, ay pala, Kenny ang San Luis, Menibatan, Luis Tarok. Ating may comment po kay ni Tita Ditas Dison Zimbula na Fida Larin Rivera, balo ko apume Luis Tarok, And you are from San Luis, Pampanga. Tinga palang kilala Tita Ditas. Actually, anyang panahon pinatubo, di Tita Fida, ampoy Tito Digo, ilang kinupkup kaya kami panahon na ning lar kanita, tinaknang kami harap Pampanga High School. Nya akwento da na apu-apu din. Lemon na Tita Fida. Muta ko po pa rin. Kamag-anak kay Luis Tarok, di ba? Malay mo, atin niya pong kamag-anak kay Luis Tarok, alaking San Luis, kalat-kalat na kay Pampanga, mabilog at Pilipinas. It's time na akilala tala. Okay. Pasibayo po, panagkataya po ining masanting tamo pong parasan itdetang kaya katamo pong bayani kanita mig sakripisyo kaya katamo di nantalang maya poras kubiran nyo po rin kaya katamo tada panalbe Tatang Abel. Okay. Kukumbiran ko po kayong Sabado 9 o'clock po kayong Garden of Peace Memorial Park, Santa Monica, kitang highway papunta Baliwag, rempong taga San Luis. Tako po ka rin pag maragol tala po, ring kaya katamong kabalen at mig-sakripisyo ng panahon na ning apon, kayang pamamuno na pong Luis Tarok.
Panahin ko po ka rin, 9 o'clock, alas 9 po ni Ngabak, Sabado. Thank you po. Okay. Dakal pong salamat king kaya kayong oras sa dinake king kaya katawang programa Tatang Abel. Good luck king kaya kayo pong event and sana po akit na rin tao San Luis nung makanano po king kaya kayong pakamal. Yes. Kasi Lesayan at kareng bayaning In Kapampangan. kaya kayong masabal, ne? Kareng kaya katamong milabas na, ang po kareng kaya nakangeni bangat ang abalo daytang gewa kanitang milabas. Yes. Yan po mayari na po yung kwentuhan tamo with Tatang Abel. Kimpa magbalik may pong Jody. Maganda tamo pa and of course kambulan tayong amanong siso. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming. CLTV 36. Makanyan mo kasaguli. Ganun. Kaya ano ka rin kaman? Kayan tabi ing CLTV 36. Pusong makabalik. Luis Tarok, ing mapanwaluda ring manukang ortelano at obrero. Bibay tiyaking San Luis, Pampanga. Inampang nenging kayang biye, bang sumaw at sumuyo kareng kalulu at duhagi. King kaduang gerang mundial, supremo yang menimu na king revolusyonaryong hukbalahap, ing hukbong bayan laban king Hapon. Kapamila taning liderato na, reng mga rakala baryo-baryo ni Tarlac mong Pampanga. Lubos lang ni kapos king gobyernong Hapones, bayo lapatindang ding Amerikano pa si bayo. Ay ba't na ning gera, di nagalya at menyang buya bilang kongresista na ring talapagobra. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Ayan, Jody Burke, kabilis na ruguning oras at syutana po kayong taulinda. Kaya ning kaya katamong programang nanupata. O hindi na retang may comment king kaya katamong question of the week. Basan mo na pa mo, Jody Burke, ing kutang tamo. Ing kaya katamong kutang nanuyawari. Nano mo ay nga pagmaragol ning kaya kayong baleno, ning kaya kayong syudad. Basan tano po rin kaya kayong komento. Talo? O ine. Ayan. Ing sabi ng Reggie Seron, ano sabi na... Season! Ay, Maranop kaya na na ka kasi- na. Ing siguro Reggie, taga-Tawi San Fernando kasi nga Lanterns and Lutong Yes. Kapampangan. Balota naman Parol San Fernando, apin po yung sentro na ning Giant Lantern Festival na IL venue po. Siyempre, live kayo po sa LTV 36 kayong December 16. Tutuki, ninumang nang sinabi ng Ay, wow, Ay, parang ni nakapagmaragul yata. Ian Lucilo. Yan. Mga bebe, Bistaman Lalbug, pero in Consuelo Beach, iyang pagmaragulmi. Consuelo Beach yung ako magkamali. Oh. Itang ating kain mangrove. Nung yung magkamali niya. At degdakala plasdan deng barrio San Esteban, ilang maswelong akakit lang ng sunset mamasag ning aldo ning abak. May malen makabebe tapat makyabe kabang biye. Ay, Ay, kagaling mo na ako. naman. At saka, isipan tamo, yung makabebe, sabi natin rugo nga, mga iyan, tanga lalbog, pero, dakalya pala, pagmaragul, ing karel ang balen. And balo ko yung balen makabebe, maragulya naman partiking kasalesayan ing makabebe. Yes. Nino tutugi, ana pong
Marlene Eniceto. Matao ka no, masasakyan. Inya, tama iwasan tayo, tami ka traffic. Meaning? O yan. Ayan, ikit na ita in a positive Balo mo way. kasi kapangunahan me. Wapi naman. Basan mo na yung komento na. Matao masakyan kaya laging traffic, meaning asensado ang aming City of San Fernando, Pampanga. Imbori ko naman mo in talagang kapansinan na. In traffic talaga. Pero kabig. Asensado. Asensado ka. Kasi part na yun talaga naman development. Uling da kalaring daratang investors, dara kalaring infrastructure, dara kalaring magobra, da kalaring magbiyahe papunta kay Ciudad San Fernando. Ay, Niya magka-traffic. okay. Pero at least ikit na kayong masanting kay. Alya masyadong negative, idara. Ayan. Jody Barna, ano bisa ka pa magkanta? Kanda tangayan. Magkantata mo pa. Magkantata pa kanta rugong kay. Bakit ang imekis-mekis tayong biyata mo? Nano yung kantata mo, albentaya po. Sabi, tamang magkanta. Ayan. Nano, Mengkan Dagos ning danom, agnananing ambon. Sugat na ning puso, milumuti ang tuto. Imuan maying balen, tsaka makulawin. Imuan maying balen, tsaka makulawin. Mirasan kumuran, kilukod lang katuliran. Kakayag-iyayang banwa, imusukdol na nutula. Ganakan may nilabas, mibabalikan yaking balas. Ganakan may nilabas, mibabalikan yaking balas. Kaluguran na ka, kaluguran na kang tutu. Ingalbog na ning puso ko sa pakiyang gabon at bato. Talnan may kakong braso, kabang kakaweking keka. Amano. Oita, metong niya po yan kareng meging entries na ning Center for Kapampangan Studies Songwriting Competition. Ila rin papakita mo kay ni Jody Burr. Ay, wa. Pakita mo naman Din may talentado effort na rin tamong kayo na- kabalen. Pero Correct. kenda na po ng kikatang programa ngayon ni. Siyempre, daggabulan tayo po yung kikatang mga manang siswan. Dapat makabalo kayong salitang Kapampangan everyday from the program na aniwalang kikatamong Kapampangan Word of the Day. Nanuya, nanuya. Ucha! Ngayon Balo kaya eh. badimdam yan. Ya, kulagaan sa gagamitan, loro. Katala, loro, Katala. loro. Balo mo, Katala, nene. pala. Potang munta kami nila, ako kalingwan ni, siyempre, may kitikit kami mo rin Kapampangan na mag-aral ko kay UP. Potang atin lumabot kanta ka na ako klase kayo mo Tagalog ya. Ba't ganun kayong mga Kapampangan? Para kayong mga loro kung magsalita, ano? Ha? Ay, mga bilis na Wala naman, tsaka mga sikan. Wow. Pero ngayon ko balo, yung loro pala o rin parot, katalaya pala king Kapampangan. O balo yun ngayon, Ay, gamitan niya, wow. gamitan niya. Way, nga na akong bunso na burireng loro. Kasi ting loro kita ang siping wing bale. Buat ang akin taba, 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 taba. Balik iyak ako! Taba na ka, no? Ba't saka na ako tsaka yung mail Dano pa niya po, habi ko mayari niya po yung metong tamang oras sa pamitalamitam. Ayan na ako po. Kaya kayo nga, atsing malago dyan, arumbang parungaw. Ako lang po yung Jody Dizon Mercado, di kami kayong talaso yung ating pusong. Mga balen. Taba-taba na. Sweet.
Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming.